Sni kan wait regular bear Arjabsan ka FKJGP Jongkaranikar Circle kalayo banlen jurip ya ka civil subdivision ranikor hajing yalam uba balse kharbani working president but uba tainam nong tenge general secretary hakani ga jingle jurip ka seng kalayo ban ya kan ru ya KL Kinjing ubade USDO Karanikor civil subdivision tangkata hakani ga jingle jurip ka seng kalap Padang Don Bon ki Jingduna Nadu ke registration branch, ke supply branch, ke revenue branch, excise branch, development branch, ke disaster management branch, ke public felicitation center branch, ke judicial branch, bat ke Nazareth branch. Kumta ka seng kapan pau ya ke jing skokya halor ke jing bamdan kini kitna tekam kiba ki pa hadu menta ki haban len shadow headquarter kata ha DC office namar ha jing shisha ki we ki civil subdivisional ki layo ya kani ketna trekam baro ki dan Henry hangni haranikor civil subdivisional kim shimla dan hadu menta Henry ke jing dan kani ke civil subdivisional kelajan kenjo menta prasnami ya ke jing dan jongka ya kabala wan pli ukwanrat sangma ubade menteri rangba jongka jela kaseng namar kata kentu ya ka sarkar jela khamtam yu menteri rangba ubade mau ba wan pli ya kani ka civil subdivisional ba ulade pan penbiang no mardo ya kini kitna trekam kiba hadu menta kimpadan namar da ka jingbam dan kan syam jing ya ki ba bakin let hadu mau kerwat namar kishnang ki bahab hapo civil subdivisional kilong ki bajngai ki danru kishnang ki hab banyat de ki saw ne san kentai banpoi hadu mau kerwan kita kasih yo wan jurip ya kadang civil solution hajing wan jurip yo kaseng la yo kedu yo civil par hajing kedu yo kaseng FPGP rakos kali yo civil ilap sibun ki jituna kali apa civil solution jungi wala kadang civil solution jungi minta rakyat nyosnem rakyat nyibli kadang solution yang bau ship musta bademborong jungi berat sama ada yang lepoi padahal ni lap sibun ki jituna bang padon ne nado ka registration brand anta ka supply brand ka revenue brand ka excise brand ka development brand disaster brand public facility center judicial brand bar ka nasr brand ban kom kini ki pratli ki brand padon ne kelong ki do ka kraw ko ba kamtam ka supply ki ba habiat ki ba sandru thousand kentai ban let you ki supply ni kendo kita beri pay supply tidak ada kadon ni kalau gaji mentoi nang tak ba buat kapta me ka excise department no sha ki we ki civil solution sala don ada benda excise department baba kumalo menta kibon ki illegal mo badi kini ki igi papen buat kami samla dalam baik dor ki excise ban kalau gaji mentoi ni kinu choknong yo kadi thai ka jungi but disetar kumi i hakini ko undang menin ro hanong na kam sia ka we di pulo mo buding disetar management padon hanya saya di bentuk kita di tamat cuman just sabar padon tikum ke kum ketika seng di pun di tuna jadi yang keseng ka ketu ya ka sokar membau chip musta bodong borom membau lawan plihi balaya minta news nam un sobha mun pendiang ya kini di tuna ke padon apa subscription ke jungi padna kali yang keseng lo kini lihat sih kan salai kan do UCM bandawa ya kini mat padon ane po subscription ini namang ngimpa ba panculong tang ka frame ring kwa ba sen ladon kia office kali mendon borok ki bang nang holong ka timetoy namta kinong sung ki bahap po instruction yo ka civil solution ini mat khbade bat kabeling pang lekran man por mensyai ladon ka we ki ai nak liang musim nang te malang ren tu bermar kading don kading hura mentapat leyo pada kawe ka jaka babiang belum don kading hura re adu mentapat ya kebeling pada station ya tenak liang tinggi ketu ya rasul karba nama tak office balayo ka jaka babiang subha mentloy station menstano nam bentuk inong tre ko ne department sebelum struktur kejungi ditang kini kaseng sale ikendu ya usia modong borong jungi bendawai kini kimat batang tunah ne sebelum struktur kejungi ne polisi